Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan supaya mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia, dan juga anak-anak kita yang baru belajar mengaji boleh dipahami sama-sama ya. Jadi kita akan melanjutkan membaca di surah At-Taubah juz 10 halaman 198 ya. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, pertama sekali yang belum subscribe segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi mohon ditonton sampai habis video ini karena kita nggak terlalu panjang membacanya. Kita akan membaca satu halaman saja ya. Jadi ditonton sampai habis, insyaallah semoga kita berkah semua ya. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa tamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi badyana wal mu'tafikat
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.